Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele uThaba kaSambo Thobingelelayo kuyinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbula ekuphakameni isikhathi ke manje it's 18 minutes past 4 ekseni ungakhohlwa ke mlaleli njengoba ulalele nje ukuthi ungakwazi ukuthi usithinte lapha enkundleni zokuxhumana uFacebook page wethu okhona othi sikhumbule ekuphakameni uFacebook page othi inanda 88.4 FM uzokwazi ukuthi usixhume lapho uphinde futhi usithole ku WhatsApp 0687649969 namhlanje ke kuseni njoba sikhona lapha entabeni zaseNgqoqube ngijwayele ukuthi ngihambe nomfundisi uJS Mhlongo namhlanje kumfundisi akekho kunezindlela ke zobufundisi esamthathile njoba sazi ukuthi umfundisi kodwa ke uhlela limile uhlelo lozoqhubeka njengenjwayelo njengoba sihlale siqhubha nje akukho konakele sizoqala ke lapha yana namhlanje sijwayeleke ukuthi sithi silando santa kodwa ke namhlanje silanda ke indaba kababamkhulu ubabamkhulu efika lapha ya ezweni lenkosi uSwayimane kayiphuku sizoke sizwe esasihleli lapha ya nozalo abomndeni isizukulwane sika senkosi uSwayimane kukhona lapha ya inkosi kukhona lapha ya umkhokheli uMangcobo khona nomunye ubaba sengimlibele ukuthi ubani sokhumbula nje kodwa ke sizoke siyithole leyo nkulumo leyo ukuthi kwakwenzakalani ukwenzakala kanjani ushambe efika lapha ya kwesenkosi uSwayimane kayiphuka umjinto umfoka amadlala lo kade samgcina ngeke sizama ukuthola lapha lenkulumo ngithi soqala kuyona soqala kuyona bese ke Inanda 88.4 FM Day's best radio sikhumbule kuphakameni noThabo Sambothi ubaba omkhulu wafika kanjani la uhlangana nenkosi uSwayimane wafika kanje wafike wesuka kaMaphumulo wayeqhamuka ngapha kaMaphumulo waphikiswa izwi esebefike ngala kaMaphumulo bamthuma bayokhonga eyokhonga ngazi abani isibongo lo muzi ayokhonga kubo abanye abadala abanye babewazi nami ke bengikwazi nje kodwa manje suka abewamuke ekhanda akabe sakwazi wayokhonga ekuthunywe indoda eyagana indodana yayo wathi hamba uyongikhongela wena indoda efanele bayongikhongela engibona ukuthi bayokhongela umntanami bese yahamba utheme endleleni lamphikisa izwi lathi ngikuthuma ukuthi uyokhonga wena hamba ukhonge intombi akuthuma ukuthi hamba enhlangakazi emesuka komkhulu lapha sehamba ke njalo ke azofika esimubini ethuna intaba enhlangazi wawuqhakela esimobeni intaba nje yombhothongo la ibhekene kanje no Smobeni igama lentaba ya simoba sikona Nkulunkulu sikona ya simoba sibhekene kanje umuzi wenkosi na kuyaphansi simoba simi kanje ekudubale kwenkangala noma ke sithi bamuzalo khona bazochazeleka noma sithi isimoba yiwa isimoba yiwa khona kuchazeka ukuthi yini lesimobo ukuthi ngathi umoba isimoba yiwa okay lina manje wezwakala lo muntu lokehlabelela khona lo muntu amukho ukwazi igama elihlabelela ngenqama mangithi igama elihlabelela wethi la hlabelela ethandaza babamkhulu wasiza sisuke kunkosi ukuthi badamngizwa kuthiwa khona umuntu lapha hambani nombheke etshela ukuthi abantodana akhe okusho ukuthi ke esilungise lapha futhi baba okusho ukuthi kwaba nabanye basemndenini abaya kuyona inkosi beyothi kunomuntu lapha osilapha eweni uye lo dlimbuzi imbuzi zethu lo muntu odla imbuzi zethu sesimtholile uhlala lapha
yeah kwase yayisithi ke inkosi uSwayimane nibona ngantu Yeah. bathi cha uyena impela unjalo nje uhlala lapha njalo uphatha ishumi eleyo khamanzi akha ngalamanzi wayesethi mlandeni lo muntu ake nihambe niyombiza ningamthinti ngesandla nje ningamthinti ozomthinta ngizombopha Yeah. hayi base behamba ke beya khona enkosini ke lapha eweni le abayibiza ngesele lesimbo yeah befike bethi wemnomzana inkosi yakubeza ithi asibuye nawe wathi ho iyangibeza inkosi wathi bona wayesethi ayikulungile wathatha ishumbu lakhe uyena wabahola phambili bathi beqambe befika kunkosi yena wayesekho Sengene ekhaya. engawubuzanga ukuthi uphi umzi wenkosi engabuzanga lutho kubona wanje mayingibiza inkosi Sambeni. wawuyena phambili Wow, bashiya futhi nangeenyawo. yebo wafika kuqala yena wathi fika yafika inkosi yathi nantu ukuthi umuncokazi nayi inkole kade ngayilinda wabuza umbuzo wathi kodwa anje uhlelile uzofike sengigugile sengije ngobe ngisakwenzela wathi yena hayi ulokunjalo ulungugugunja Ulungothi. wayeseyikhetha ke lenkonzo ke uSwayimane cha nansi inkonzo mina engangivele ngifuna wayesebika ke okokuqala nje cha engifuna ungisize ngakho okokuqala nginengane la engigulela esiyagula iminyaka sengenza konke ayenziwa akwenzeki lutho kuyona yathula inkosi yayisithi iblongana uyibizi wayesebiza kumakhoza uthe mayifika ke yambuka kuthwala yambuka umqalo wendlela wathi hayi ndawo esithale ngane yakhe ayiduli khumula nje yonke lezi iphandle swafaka iyatwasa yenza yonke wathi ayinalutho wathi ayithwasa ayinalutho futhi ayiguli ndawo ngoba wayesebike nokuthi bonke wabo sebehlosile banamabele yona ayilokhu yabandawo akho bela kuwabele wayingane nje njalo yasithi inkosi ayinalutho lengane yakho ndawo ezithi ayiphila impilo yangempela yinye into kuyona iyeyisa wathi yeyisa nje wathi gwetshwa uNkulunkulu ngokweyisa nje ayihloniphi ngisho ithunywa unina ihambe gwavuma imthuka yonke indlela le uNkulunkulu ayifuni lona wathi ishawa uNkulunkulu ngoswazi wathi mayiyeka konke lokho nje right izoyiphilela nangempela ke waphila kumakhosi waphuma amabele naye wahlosa njengeyingane wakhululeka ngawe inhlobo yobuntu wayiyo yonke inhlobo yobuntu nje walokhuza ke waze wagana okuhambe kwahamba ke seganile wathi phumile nje seneyingane nje semdala wathi phuma nje yangapha kothayela esitolo wavele kwavuka inja nje ehlathini yanayishaqa injazi yamluma yamluma lenja waguliswa yilelo nceba ke lenja unomphela laze lambulala kwasho ukuthi khona wayehamba naye
kwahamba kwazokwenza umsebenzi wakhe wabuyiswa esebuyiswa mhlebuyiswa yabuyile yayikhona edineni inja leyo nje yambulala makwenziwa umsebenzi wakhe nje ikhona lento ikhona ifike le baba yayifika isifile nje noma iphila yayifika inje ngoba yayimlumile ngoba yayimlumile ivele qhamuke nje sizodija makuzokwenziwa nje into eqondene naye ifike inje anganemisiko anganisedlile ayisasini hawu cabanga elifika ngane nje lambile ebusuku makwenzela yena nje into ifika yenja leyamlumayo bayayaza babehamba naye emhlimlo bethi nansi-ke le phela kwakubukuphela nje lonto eyenziwayo ihamba ingaziwa ukuthi iyashona ayikho mzini wamuntu futhi yangenalo igazi mayishaya ihroto njengeplastic mayishawo nje ngathi ushaya ikhalibhodi iyo kuyinja nje obonayo ukuthi imitation yena imitation isikhombisa sikaNkulunkulu isikhombiso sikaNkulunkulu ukuthi umuntu wayenecala kusho ukuthi uthe uba kanje lo walunywa yinje umakhosazana waye umuntu nje noma esekhulile kusho ukuthi kwakusekhona endokho ayithi ubaba omkhulu akakuyena kwakukhomba khona ukuthi naba ngoba kwala ngisho sebekholwa la umfowabo sebekholwa kubo nje bonke yena avazi manje mawubheka uyakuthola ukuthi mhlambe umfanekiso wokuthi wakhiwe ngenhliziyo yakhe yesilwane ulaka nje le nje hayi ngoba kuyinje ngoba avaze guquke akukho la guquka khona yena akukho yena lapho waguquka wathi yakhona ukuthi nangu uNkulunkulu nangu baba cha no mana babenza cha so isizwe sangcobo sinomlando moja siyothisa noshembe wathi mayefikela wafikela kaNgcobo futhi ke sinomlando kakhulu yazi ngizokwaZulu ilokhuze wathi ushembe lamakhosi amanye ukube ayimina ngabe ithi mayiganwa iganwe intombi yakaNgcobo amakhosi ebukhosini bakaNgcobo ngoba lobukhosi bakaNgcobo akubona obala emhlabeni ubukhosi obalethwe uNkulunkulu baqhamuka uNkulunkulu uqobo kusho ubombe wathi ubukhosi obalethwa uNkulunkulu labantu bakaNgcobo balethwa uNkulunkulu ubukhosi bukaNkulunkulu lobantu wathi ngisho abantu nje abanobukhosi beziyibonga ukube mina ngiyibona ngabe ngiganwe intombi yasebukhosini bakaNgcobo khona kuzosimama lobukhosi mhlambuluke lokhosi engiqonda ukuthi ke labantu bakaNgcobo ngempela empeleni inkosi yasekuphameni iyasho njalo ngabo yathi akubona abantu nje balethwa nje bathathwa uNkulunkulu lawo abathatha khona ezulwini wabakho abaletha la ukuthi bezokwakha ubukhosi bekwazi bona bazokwazi ukubhasopa abantu indawo la inamasunda atshalwa ingilozi kuphi isenxiweni wawe maze sixoxe indaba yesonto wena futhi awuyazi indaba yesonto
cha basho ngoba ukwena phela ushilo wathi ufuna iqale la iqala khona bengisho ukuthi ningayinqamuleli phansi nendawo ayibafuna ukulala khona iqalela phela ngoba mina ngiyazi kahle indaba yesundu isundu laphushwa lingakafiki laphushwa liqhamuka eMpumalanga ingilozi ezimbili ziliphethe isundu zathi ingilozi ezimbili siye sizweni sakanyuswa siyotshala isundu khona ngoba sibusisiwe liphushwa udadewabo kamkhulu wami uNomambuka igama lakhe ogane uSimangenduku la uphungula khona inhlangano manje ehleni kaShangase wayegane inkosi kaShangase lokuthiwa uSimangenduku waliphupha leli sundu kwaphela isikhathi ixoxile le ndaba ukuthi uphupha ingilozi ezimbili iqhamuka eMpumalanga ziphethe isundu zathi siyolitshala kanyuswa ngoba isizwe sakho nasibusisiwe kwaphela isikhathi kwathi entetha amacala la kuthethelwa khona amacala esigcaweni samacala kwabonakala isihlahla esingaziwa ukuthi esaphi isihlahla simlesi sakhula lesi sihlahla sabonakala hayi isundu kwakhumbuleka ukuthi ileli isundu laphushwa ile ntombazana lekhaya sekuyinto sekuneminyaka yayiphupha no kwangeminyaka eminingi iminyaka yayiphelile impela ngazi noma emibili noma emithathu lavela ke leli sundu lakhula leli sundu manje angazi lingakanani seke manje la usuliza ubuthi lapha elikhona lelo sundu lamila ke leli sundu isizakanyuswa sabusiseka ngempela weingane zami ngoba ngisho kuliwa zonke lezi ndawo komabomvini komakhabeleni le ekudeni abantu bakhona baphumula ayisuki kwasuka amatoyitoyi emhlabeni kwaphupha umhlaba wonke kodwa live azifika itoyitoyi sasizwa ngendaba itoyitoyi kungekho la ingafikanga khona ayivazifika nje ayizesilwane samhlobo igcina ngelokho ibikina ngoba mshela masizwe yabona benifike nashintsha khona imoto sibonge sithe namhlanje ake siqale sibheke kuJuly sibheke endabeni la babamkhulu ndoba kuJuly nje umqali waleli bandla ubabamkhulu uyena esobe sihlangene ngalokho akuhlanganisa ngalokho esobe siyovuselela imithetho sikhumbuzana ukuthi wayithe kwenziwe njani ngoba imihlangano le kaNkulunkulu usuke kuhlanganwa ngalokho lana ke nje kodwa ngithe ngoba nomfundisi akekho namhlanje isikhashana sikhona ake siqale lesizwe umlando sizwe ngoshembe fika lapha ezweni lesi sakhona lapha emlwandle la afika khona kwenkosi uSwayimane kayiphuma sawuza umlando kuthiwa wayehlaleweni ekuthiwa isimoba eziningi izinto azenzela ubabamkhulu uma efika kulesa sizwe njengoba zonke indawo la efike khona ufike wenza izinto eziningi kakhulu ezizeyimangaliso ukuthi awu ngesikhathi esincane kanje umuntu wayehamba ngeenyawo engenamoto kodwa edabula umhlaba edabula izwe kangaka eshone phansi South Coast enyukela eNorth Coast la kwelakaZulu Natal aze wafika emampondweni ayofika eSwazini mningi kakhulu imisebenzi ayenza ziningi ke nezindaba ikhona ukuthi la ohlelweni sibuye singasitholi kahle isikhathi noma kuyisikhumbuzo futhi ethola ukuthi sidlala khona lokho kudlalekayo okunye kubuye kusale sesithola khona isikhathi namhlanje ukuthi cha umuntu akankipintsho okunye kuzwakala ukuthi lo shembelo esibuye sikhuluma ngaye ubani wenzani kuningi ke futhi kunye kusazovela ngokuhamba kwesikhathi ngokuhamba kohlelo ukuhamba konyaka uNkulunkulu mayivumile sizoloke nje sikuvezile kancane indaba kaShem inkulu kakhulu ke bantwana benkosi yasePhakameni namhlanje isihloko sethu sithi usiko lukaNkulunkulu nolwabaNtu kuningi okuvelayo njengoba uzwa nesihloko sithi usiko lukaNkulunkulu nosiko lwabantu namhlanje sesithola ukuthi
ukuthi mawuthi ukhuluma ngalo shembe lo ekade sikhuluma ngaye ukuthi wafika lapha ya ezweni enkosini uSayimane kayiPhuku wafika ushembe wathi uthunywe uNkulunkulu namhlanje mawusuthi ushembe uthunyiwe sekuyicala ngike ngabona nje enye yama comment bengiyifunda lapha ya asilungiseni ohlelweni esasinalo ngesonto edlule ay wabona ukuthi uyabuza la umlaleli futhi uyibuza izolo lento uthi bhuthabo njengoba uJesu bethi uyinkosi yamakhosi kodwa futhi uyisithunywa sikaMdala angazi abantu baphika ukuthi ushembe unguNkulunkulu ngoba naye uyisidalwa sikaNkulunkulu njengoba nawe usambuthi nje ingoba uphuma futhi urepresenta usambuthi ozalo usambuthi naye ezalo usambuthi yasiyangidida ke lento ukuthi uthi ushambuthi uNkulunkulu kodwa abantu ke manje sebeqhamuka abakulwise uma uthi ushambuthi uNkulunkulu bathi ushembe uNkulunkulu umbuzo ufika usaleke namanje usazosala la yiloko ukuthi ushembena wathi ubani ngoba kusiza ukuthi size siphikisane nje kuze koma manje ufuna ukungivumisa into engashiwo ngoshembe mina ngifuna ukuzwa ukuthi ushembena wathi ubani esikhathi efika la wathi ubani ozekuvela ngabantu ke hayi angikwazi ngoba ushembena wayichaza amavula isihlabelelo lapha ya ipage lele nesithombe sikababamkhulu Emile sibhaliwe lesihlabelelo hayi ukuthi sabhalwa abantu sabhalwe yena ushembe sihlanganiswe inkosi ilanga 1940 awu nakho manje ithi ngisawavula ubhaliwe ukuthi umprofeti Isaiah Shembe ushembe umprofeti abadala babethi kukaNkulunkulu ake ngifunde la ukuthi inkosi ilanga lona ithini intshumayelweni zenkosi ilanga incwadi lemhlale ngisho ngithi abantu ababe nayo lento khona sike sabanga nayo impela nje wathi hayi uNazaretha kufundelwa uNazaretha abdinga imfundo abdinga ukufundwa kwani hawu asadingi manje ukufunda amazwi enkosi ushembe wayengabhali incwadi engaka uma sesithi masifunda kuzona bese kuthiwa hayi uNazaretha kanti ushembe wayibhalani engabhalini ebhalela amaNazaretha ukuthi asale amaNazaretha afunde izinto ayibhalini le ncwadi engiyifundayo ke amazwi enkosi ayiwakhuluma iwakhuluma iphethe inkonzo inkosi ilanga la kwaseqhamuka ke ubaba uadvocate uThemba Mnyandi waseyibhala lezi ndaba ngizoke ngifunde lapha ya ngiphethe ke mina edition 1 kodwa na ku edition 2 second edition ikhona le ndaba la inkosi ilanga yayikhuluma nomlungu uthi umlungu lana ngeke ngilungise la kuzocishe konakale ngilungise la tona bankosi kancane nje ngonakala umsebenzi sikhona ungonakala umsebenzi sikhona inkosi langa la mjinto ungenzani yathi hleka mina nakho umjinto sebesevele wacisha upage 109 ku volume 1 esofunda inkonzo lokamhla 31 January 1970 ePhakameni kepha lathi lingasho ilanga wayesebuya esethi angiyeke ngibalahle laba bantu basePhakameni ngeke futhi ngibenze lutho ngoba angizange ngiphendule imali ngiqale kahle le ndaba ya ile ndoda yayifike enkosini ilanga lesekhamba ubabamkhulu sebethi inkosi ilanga ayibalandele iyosonta ey'nkonzweni lezi zabafundisiwe hayi indaba yokuthi loku ilandelana nalabantu laba
abangafundile iloku iphatha bona ithi-ke kepha lathi lishona ilanga wayesebuye sethi angiyeke ngibalahle laba abantu basekuphakameni ngeke futhi ngibenze lutho angizange ngiphendule ngathula nje wakhuluma wathi awuphenduli na ngazithulela nje uzoba namandla okuphatha laba abantu na ngathi mina akekho umuntu okwazi ukuphatha abantu baphathwa uNkulunkulu kuphela umuntu nje wasemhlabeni akakwazi ukuphatha abantu angabaphatha mhlawumbe uma kungabantu basemhlabeni njengenkosi kodwa abantu basezulwini akakwazi umuntu ukubaphatha wathi lo mfundisi awukuvumi lokhu engikushona ngathula nje angaphendula hawu ulahla ithuba elihle kangakanani ngazithulela nje inkosi langake ikhuluma-ke ngamaNazaretha ithi abantu basezulwini ithi futhi abantu basezulwini abaphathwa umuntu baphathwa uNkulunkulu abantu abangaphathwa umuntu abantu nje basemhlabeni ukube uyinkosi nje njengamakhosi nje asemhlabeni yawo bengakwazi ukubaphatha nayo inkosi ilanga uma ifika ebeyiqhubeka lapho ayisho ukuthi yona iyinkulunkulu kodwa ithi amaNazaretha futhi akusiwa wawo iyayichaza leyo ndaba mhlawumbe sothi masithola ithuba sidlule nakuyona siyifunde futhi ngoba ithi amaNazaretha angakaNkulunkulu uShembe-ke mayifika ufikela ukuthini ukuzoxoxa labantu laba ekuthiwa abantu basezulwini abaxoxela ukwenzendani uShembe ubaxoxela ukuthi mhla umphefumulo ufana nenyama ukwazi umphefumulo ukuthi uhambe uya ezulwini ingakho kuthiwa uShembe uyinkosi uShembe uyinkosi ngokuxoxa abantu njengaba abenze babe isizwe sikaNkulunkulu uyasho futhi la kwenye indawana uthi amaNazaretha ayisizwe isizwe sikaNkulunkulu ikhona-ke la ukuzwa khona nendaba le yenyoni yasezulwini eyahlala ney'nkukhu eyaze yagcina nayo ingasayiboni ukuthi iyinyoni nathi-ke amaNazaretha kuye kwenzeka ukuthi sihlale kakhulu uthole ukuthi sesimiksekile amaNazaretha asemikiseke nabantu nje abajwayelekile azagcina seyikhohlwa nabantu futhi baze bawatshele agcina amaNazaretha sebamba izinto ey'shiwo abantu azayikhohlwa ukuthi wona awubani kwathi uShembe bawubani ngoba uShembe wayefikile ezosikhumbuza uma siyalapha kupage 75 wazi umayelo zenkosi ilanga edition 1 lapha kuverse 33 ithi nani maNazaretha ningakhohlwa ukuthi niyisizwana esincane ningabantu abadelelekileyo iyasho-ke inkosi la ithi amaNazaretha ayisizwana esincane esidelelekileyo kodwa ngelinye ilanga aze uShembe lobathi umhlaba umbathi ingubo emhlophe uthi lesizwe siyoba sikhulu lesizwe sowumbathi umhlaba singaboni nje amaNazaretha namhlanje loba kusenjena phela uNazaretha okwamanje ngampela usengasho nje ukuthi into yakwaZulu basho njalo nabantu abakwamanye ama-province bayasho nje abayathi amaNazaretha segcwele hayi ihaba ukuthi amaNazaretha agcwele yonke indawo okwamanje cha usagcwele kakhulukazi nje la i-KZN mhlawumbe ngelinye ilanga bayofika abokuthatha babusabalalise ukwazi ukuthi bugcwale yonke indawo bufane njengenkolo yamaSulumane usuka la uye eBloemfontein ufike uyithole imasjid usuke noma ungaya kiphi iprovince noma ungaya kiphi idolobha ngeke ufike ungatholi indlu yokukhonzela yamaSulumane la ifike enze khona usiko lwayo isihloko sethu namhlanje sikhuluma ngosiko lwabantu nosiko lwaNkulunkulu uma uShembe siqoqa-ke esisa ethi usiqoqela umbuso kaNkulunkulu usiqoqela ukuthi sithi masisuka la emhlabeni sikwazi ukuthi siye kulo mbuso ngoba sikhulumile nangesonto edlule ukuthi wathi uShembe lo muzi wasephakameni umuzi wasezulwini okuchaza ukuthi lo uphakama okukhona photocopy kuyikhophi yomuzi osezulwini ekuthiwa uphakama kunophakama ezulwini kunophakama emhlabeni lokhu athi uShembe asikwenze la emhlabeni
ikona futhi okwenziwa lezulwini ingakho ukuthi mase kuphuma eceleni uthola izinto ezifana nemgidi ezifana nani kuthiwa cha lokho akusekho na ngoba lokho kusuke sekuphambana sikwenza la sothi siyafika phambili kuthiwa ayakwaziwa lokho ungakwazi-ke manje uhlanganyela nabangcwele ngoba sesithathe into kaNkulunkulu sayishuna yaze gcina ingasafani nale ushemba elethile ekuzothi mase kufikwa ngale ekulomuza usho ushemba athi ugazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga athi uphakama ngoba phela kuthiwa sophuma ekuphakameni singene ekuphakameni igama elisho ukuphakama aligcini ngokusho umuzi lo la eNanda umuzi lo esiwubonayo amazulu ngo-M25 umgaqo la eNanda kwathi igama elisho ukuphakama futhi ichaza izulu yila khona imphefumulo yabantu abangamaNazaretha kahle kahle ushemba ilungisela ukuthi ithi mayisuka la ihlukana nenyama bese iyahamba iyongena ekuphakameni iyona-ke igama lelo noma iwona muzi loyo uphakama umuzi wasezulwini kwasho yena ushemba wathi uphakama umuzi wasezulwini akubona umuzi izithi inkosi ilanga ngelinye ilanga akhona esontweni la bathi yasho yakhomba phesheya lapha ephambana nayi nje esonto yathi umuntu ofuna ukusonta akahamba yongena lapho uyofika sonto iyasho lamafunda incwadi ithi nina niyisizwana noma nibancinyane kodwa niyisizwe nina amanazaretha-ke njengoba ayisizwe isizwe esinosiko lwaso mhlawumbe nalo igama elithi usiko kufanele-ke silibheke ukuthi lichaza ukuthini ngoba liqhamukela egameni elisho ukuthi sika noma uma into isikiwe-ke isuke ifakwa uphawu othizeni namanazaretha-ke anosiko iy'nwele ziwuphawu ziwusiko amanazaretha njengoba kuthiwa wangagundi ashiye uphawu lwawo ukuthi wona anje kuningi-ke okuwusiko lwamanazaretha ongafani mayethi ushembe ningayibhendi izipho ningayipendi imlomo wamanye masuyishintshile awusenalo lolu phawu awusenalo usiko sajika-ke thina sathi uMnazaretha inkolo yesintu angazi-ke ukuthi kufike kanjani ekutheni uMnazaretha inkolo yesintu noma kwabonakala ngoba nakho abantu sebebhinca amabheshu wase kuthiwa hhayi into yesintu le namba babhinca amabheshu into yakaZulu kodwa manje kwase kuyaxaba masethu ngoba uthi ushembe zonke izizwe ibiziwe ekuphakameni kodwa manje mase kuthiwa ukuthi hhayi inkolo yakaZulu le kushuthi manje siyithumbekile uMnazaretha ngasho ukuthi uthi inkolo angithi uMnazaretha sebuthumbekile sekuthathiwe kwafakwa ngaphansi kwesizwe kwangaba abantu abakulesizwe bangena eMnazaretheni kwawuMnazaretha ukungena esizweni kwase kuthiwa hawu inkolo yakaZulu inkolo yesintu akashazi ushembe athi inkolo yesintu le wathi ushembe into kaNkulunkulu le abantu bakaNkulunkulu laba yena uthunyiwe ukuthi azobaqoqa uma-ke ethunyiwe ukuthi akazobaqoqa kukhona abantu abangabona bakaNkulunkulu kukhona abantu abakaNkulunkulu laba bakaNkulunkulu bawulizwa izwi lakhe benze athi akakwenze basho athi abakusho baphile ngendlela athi abaphile ngayo kodwa phakathi kwabo uma kukhona abantu vele abangesibo lolu hlobo lolu shembe azolufika bohlale bephikise athi ushembe kuwukuthi bathi bonayo kusho kwabanjalo ngoba eSoweto abazi wasuyahamba namadoda amathathu aphuma athi azophikisa konke athi wena shembe wedwa thina sibathathu konke okwenzayo thina siyokuphikisa uthi uma uthi abantu abasukume sithi abahlale phansi uthi uma uthi abaguqe sithi thina bame ngey'nyawo uthi uma uthi abagide sithi abadansi uthi uma uthi abahlabelele kanje sithi thina cha musani ukuhlabelela lokhu kwasho ushembe hlabelelani lokhu-ke manje banikezwe lezi konke ushembe akushoyo bokuphikisa bake babonakaleke labo bantu-ke phakathi koMnazaretha zonke izinto ey'sho ushembe baye bayiphikise nakhona futhi la sedlulile newspaper sihlezi-ke sinosanta la bethu esike sibadlale sizophinda futhi nanamhlanje sibuyele kosanta obaba la obaba uMkhize
sizoke sizwe ukuthi bona bathini basiphatheleni bona ke bazongena esihlokweni lesi esikusona bazongena kulesihloko esikusona ngoba sesingena kusona impela nje manje ake sizwe la ubaba uMkhize ukuthi uthini ubaba umpostoli Mkhize kodwa kanye izingane siyesizwe kuthiwa ubaba omkhulu wathi umfundisi wakuleli bandla ugcotshiwe angaganwa isithini funeka abe nonkosikazi oyedwa kungase kodwa emadlebeni yami angikwazi kodwa kona mangicabanga kungase ngishada uthi baba nina eqala ukushada nishada ngomshado wani noma owabantu noma okaNkulunkulu hawu kasho kalula ngiyathi ngishada ngokaNkulunkulu waya komunye nomunye sashada umshado kaNkulunkulu ithiwa bayedwa wathi ushada ngomshado wabantu wakhishwa futhi-ke ubaba umshado kaNkulunkulu lo enifungile nithi nishada hambani-ke niyothatha amatshe okufunga sashiya ingoduso la ethempelini akusalanga baba umaphumulo kodwa ayafana into yayenza ikwasho sasuka lapho saya kofuna amatshe lapha esicaweni namabheshu safika la wathi baba lamatshe enifunga ngawo anofa anemvelo akufungwa ngamatshe anje kufunga ngamatshe angenalufa aphelele yithi lapho futhi sihamba namatshe siphequluka namabheshu kunomoya ukususa izinene sibhekele siyande namabheshu asojwayele phela futhi asiwathandi siphoxekile njengoba siyashada kuyona ingubo esiyethembele kahle hawu safika le sawabuyisela amabheshu amatshe sawo lapha sayibambaye emhoshi la kulamatshe amhlophe la wasemfuleni sathola wona-ke lamatshe senza sithwele wona-ke lamatshe siyafika la iy'ntombi zisekho la nasesigawini sezisine zasuka siyantanta phela silokhu setasenyuko sifuna amatshe afunobaba masifika nalamatshe amahle amhlophe abelaphaya emfuleni uthi kuba wahambiseni-ke lamatshe ayele ngaphakathi ngasegumbini sesiwayisa khona uyothi ngoba ngifungile nje nishado umshado kaNkulunkulu umshado kaNkulunkulu ngiya kuleyo ndawo yakho umshado kaNkulunkulu oba umuntu abe nomfazi oyedwa igama elashoni la endlebeni zami uyothi uma sekufika ugano usugano uyolithatha lelishe lapha ya egumbini ulise lapha la walithatha khona emfuleni awumtshene ngizolibona njani ubani emhlophe la nalapha ya balithatha khona ngalisusa khona ngiyobona kanjani umthetho esanikwa wona ngalolu suku ya kwashada lo wathi umshado ngumshado wabantu wasuka ngazi ukuthi indaba yakhe yaphelelana ngoba wathi umshado wabantu nami nje nombani ungathi umshado kaNkulunkulu ngoba futhi sishadiswa uyena sashadiswa uyena thina hayi befundisi manje ya kwadlula-ke la kwafika ukuthi angani mase angithi-ke kwafika ukuthi angani angithi kokwadlula kulo mshado owababa oqala ngaganwa yile ntombi anginike yona ubaba uma sesengishada ngashada ngishada kahle-ke ngoba phela ushonile-ke lo hhayi ukuthi ngiphula umthetho ukuthi ngangifungile ngashada ngaganwa futhi sengiyawuphula yonke le mthetho sengibona ipetshisi manje akusavumi manje kuthola ukuthi njengoba ngigane ngasengiziganeka manje into hayi wabhidlika phela umgane woneka kwase ngibona ukuthi ngangifungile awulungi nje lokugana lokhu ngangifungile awu sibonge lapha ya kubaba umpostoli Mkhize osentabethu labo
ubaba umpostoli Mkhize njengoba sibabiza ngosanta ingoba basekho emhlabeni kodwa ke sothi masibuya ngale kuka 5 o'clock bese siqhubeka nayo le ndaba sizothi kuyithinta leyo mshado umshado kaNkulunkulu nomshado wabantu angazi noma isabuzwa yini leyo nto kuthiwa ushada muphi umshado ngoba kuthiwa uthi wamkhize wabuza wathi ushado wabantu noma ushado kaNkulunkulu ake sigwinyamathi ngala nasi sihlabelela sithi lizwi lenkosi awu masibonge lapha insizwa lezi zasemlazi ithemba bethi ilizwi lenkosi lifikile phezukwethu sibonga kakhulu isikhathi manje sithi 5:07 ekseni hayi saqhubeka nayo sigcine lapha ya ubaba umpostoli Mkhize esixoxela indaba yakhe beshada umshado kaNkulunkulu bekhethiswa inkosi lapha yakuthi ngikhetha ukushada umshado wabantu noma ngikhetha umshado kaNkulunkulu ikhona ke ngibuza ukuthi ke ayi ngiyibeke ithebeni ke le kwabalalele bazosiza basilekelele ukuthi sekhona indaba yomshado wabantu nomshado kaNkulunkulu ukuthi umshado uthi ubaba uMkhize kwathi umshado mbili uma ushade kaNkulunkulu hayi ke wena khethile ngeke usaphinde umthathe omunye namhlanje ke kodwa kuthiwa ke mona unkosikazi owodwa uqhwasha akwakaganwa safanele uganwe uganwa abanye kushuthi umshado wesintu angizwanga ke kodwa ukuthi ke kukhona oyisono phakathi kwalabo kuthiwa kodwa wawukhetha nje wena ukuthi ukhetha muphi bese ke ushada lowo owushadayo kodwa akukho la ngizwa khona nobaba uMkhize bethi khona oyisono angizwa futhi ke la kuthiwa khona kuphoqelekile ukuthi ke ube namakhosikazi amaningi kodwa ke hayi ngoba phela abantu sebeganelwa ke izinto eziningi asazi abanye baganelwa ngisho amahluli kuthiwa kunomfweni waphuphuma kufanele umganelwe kunowani angazi ke lokho ukuthi kwenzeka kanjani kuthiwa uganelwa nomuntu ongasekho kodwa sesidlula kuleyo mshado singakadluli kahle hle kukhona enye evelayo futhi la esho baba uMkhize uthi baqala ngawo lo nyaka ethi 1941 eshada ukubona kushadwa ngebheshu kwangashadwa ngebheshu isikhathi sikababa omkhulu uqala kufika ilanga kwaze kwashaya lo 1941 lo bathi baqala ke bebona ke manje seqala ke manje kungena ibheshu kushadwa ngebheshu kodwa eqaleni cha kwangekona ke lokho sekuyinkinga ukushada manje usuthi mawubuka imvunulo igijima labo 20,000 kodwa habe hey imvunulo iyodwa ubona amambatha kuthiwa hayi kundaba zo 13,000 zobani ubona uzothenga yakho ikankosikazi hayi umNazaretha sebiza kakhulu usuke ubona ukuthi hayi ingathi khona abantu esekuzobaxaka manje uthi awu ngoba manje zonke lezi zinto kuthiwa ziyadingeka kushuthi nje uma ngiyinazaretha kufanele ngiphenduka ngikhulume ngomuntu othi uyinazaretha noma uyinzalo yaleli bandla uyayikhetha inkosi nazi imvunulo ibekiwe kushuthi nje kufanele mayine unkosikazi nezingane mhlambe kufanele abe nabo la o 60,000-70,000 bayo yonke imvunulo azoyithenga ngithukile ke mase ngibona nemNazaretha sekhona neyo 1,500 yibo hayi nakho kuthanda ukubanzima kodwa ke ake siqhubeke nayo le esiqhubeka nayo yosiko lwabantu nosiko likaNkulunkulu ukuthi ihamba kanjani sothi masidlula ke la sesingena kule esidumile futhi ngoba phela kuthiwa inkonzo yesintu noma ibandla lesintu leli kubuye kwenziwe nemisebenzi
kuhlatshelwa abantu abangasekho babuye balandwe bangeniswe abantu abangasekho kuthiwa abakhelwe izindlu kwabona. Mina bengisakhuluma indaba yemvunulo njalo yodwa. Usungenile kuleli bandla kuthiwa yakhe indlu sekukhona nokuthi kawusakhe eyodwa usuzakha zithi kwimpela zibe ningana kusathiwe ukuthi wakhe indlu yabadala usuwakhe izindlu zabadala ujayibuka indlu awu futhi mina engadilike lo mjondolo engisahluleka nawo ukuvusa owadilika ngezikhukhula ngisahluleka ukwakha indlu ezohlala mina mangase mangithi ngiyokhetha ke inkosi eNazaretha ile mvunulo yakhona ingawuvusa umuzi wami ile ndlu yabadala eyodwa hayi mangase ngikwazi nje mina ukuthi ngakho indlu njengale yabadala kuhlale mina ke ongenani ngabe ngiwinile ngoba nomjondolo wami phela usatshekile lokwashawa yizikhukhula manje kuthiwa ke cha akhela abantu abangasekho lezi ndlu lezi ukuthi kuyisima kanjani uShembe wayisho konke lokho kodwa ngithi ngiyacinga ke nasembhalweni ngingakuboni la ukuthi uShembe wathi khona abantu abakhelwe izindlu zabantu abadala kodwa ke ngelapha encwadini yomncwabo sesakhuluma yona le yokwakhela abantu abadala nokubangenisa ngoba nayo ngiyibeke ngiyiphonsa la eithebeni naleyo ukuthi sengenze iphutha ngeqa kodwa kulungile ngizobuyela kule ndaba yomshado esengicile ake siye lapha ya encwadini yawo incwadi yomncwabo sibheke le ndaba le efundwa mhla sekwehla ibhokisi lapha ya umshumayeli esefunda emile laphezulu kwebhokisi esefunda lamazwi sethi zabonga kowayesetshelekile zazazi izindlela azihambayo ngemini nangobusuku namhlanje uyalapha esingezukwazi khona ukuthi uhambe phi imini yonke nokuthi ulale kanjani ubusuku bonke enye ke incwadi le eke ifundwe uma sekubekwa umuntu lapha endlini yokugcina noma esesethuneni esithi sabonga kowayesetshelekile kusho ukuthi uNkulunkulu wayesitshelekile lenyama le nalomphefumulo besihleli nawo la emhlabeni ithi sazazi zonke indlela azihamba ngemini nangobusuku namhlanje uya lapha ngeseseyokwazi esingeyukwazi khona nayo ke inkinga ngithi mangifunda lencwadi bese ngithola lamazwi ethi uya lapha esingeyukwazi khona bese kufika umuntu wathi yena ke umuntu masedlulile emhlabeni uyamazi la ekhona yena uzokwazi ukuthi amlande amgeze bese yamngenisa angazi kusuke semazi kanjani umuntu la ekhona ngithi kujela khona njalo khona la ethebeni naleyo ukuthi cha bazosichazela abanye abazi ukuthi usumazi kanjani umuntu ke la ngoba ithi samazi sela emhlabeni sasimazi ukuthi nangiya uya lapha nangu uyakwenza ukuthi nangu uyakwenza ukuthi nangebuya kodwa manje asiyokwazi iphinde iqhubeke lencwadi yomncwabo ithi samazi ukuthi uhambe phi imini yonke nokuthi ulala kanjani ubusuku bonke ya siyakuthola lokho kodwa masiya lapha futhi sibheke isihlabelelo esihlatshelelwayo futhi ngalo lolu suku lolu uma umuntu ehamba emhlabeni socaphuna lapha isihlabelelo 235 socaphuna uverse 1 4 no 5 side lesihlabelelo ngeke sisifunde sonke ithi ke ngingumhambi emhlabeni likhona ikhaya lami ngizongena ngenjabulo ngokuthandwa inkosi yami ngiphe inkosi amandla akho ngizodlula ethuneni thuma umqondisi wakho akha izindlela yami zonke izona mayiphele ukhulula umoya wami nxa ngifika ekhaya ngingesabi inkosi yami mangingene masinyane usathana unqotshiwe
awu sisho kanjani sokuhlabelela amaNazaretha lapha ehlangene wonke ihutshwa sengiphelezelwa lapho kuthiwa ngingowami emhlabeni likhona ikhaya lami ngizongena ngenjabulo ngokuthandwa ngizongenaphi ngenjabulo ngokuthandwa inkosi yami ngiphe inkosi amandla akho ngizodlula ethuneni thuma umqondisi wakho ubani umqondisi lokuthiwa akathuni akhanyisa indlela yami indlela ebhekephi zonke izona mayiphelwe ukhulula umoya nxa ngifika ekhaya lami angazi ke noma kusho ekhaya la endlini le esuke siyakhiwe manje la noma khona elinye ikhaya noma khona ikhaya uqala ungene kulona bese uthi masungenile kuleli ikhaya leli ekusuke kuhlatshelelwa la kuhlabelela wonke umuntu uthi nxa ngifika ekhaya lami ngingesabi inkosi yami mangingene masinyane usathana unqotshiwe uma ke sekhanjiwe umphefumulo wazwa inqoba inyama wasungena kuleli ikhaya bese phinda futhi kuqiqe futhi suyalandwa kuleli ikhaya futhi sekuchuza ungeniswa futhi kubuye kudideke lapho kodwa ke nomfundisi akekho ubezoyicacisa mhlawumbe uyobuya ayicacise le ndaba mayibuye ukuthi ihamba kanjani ufika ungene ngenjabulo anqotshe usathane uphinde uphume yini futhi angazi ake ngibone la futhi ngibone futhi la sisabheka khona la esihlabelelweni isihlabelelo 124 ke manje engizothi ukudlula kusona ngisothatha nakhona u1 uverse 1 3 no 4 ithi basinda ngokuphephisa bahambe ngozini baphunyuzwa ukuzidela balithande lizayo ngiyahamba weguqa baledele ngalolu hambo lwakho yelula isandla sakho ulubusise uhambo lwami ngohlabelela ngentokozo emzini oyingcwele bajabula bahlangabezi bami ngokungena kwami ngiyiphindele bajabule abahlangabezi bami ngokungena kwami ngomsinelo obongekayo ngingesenamahloni phakamani masango phakamani singene angazi ke lamasango kuthiwa waphakame imaphi noma ilawa la ekhaya noma imaphi kubuyekeke la ungibona ngifunda lezi ihlabelelo njalo ngizama ukucinga ngoba la ngiyawuzwa ungingumhambi ngiyawuzwa nalesi futhi u124 ikhuluma nangabahlangabezi abahlangabeza umphefumulo masuhlukene nenyama usehamba uthi masufika la uyakhona umphefumulo bese kuthiwa phakamani masango phakamani singene bese singena uthi uyongena ngokusina ke uthi ushembe ngomsinelo obongekayo ngingenamahloni phakama masango phakama singene usichazela uhambo la silihambayo kodwa ke khona lapho futhi sekunamazulu amabili manje ngeke ngithi ngiyalicinga leli sibili izulu leli kuthiwa lomndeni liyakhulunywa impela liyashunyelwa futhi kodwa manje ngithi ngiyalicinga ehlabelelweni nakweminye imibhalo angazi kodwa ke bazongilekelela abalaleli ukuthi cha awuvule isihlabelelo bani noma awuvule kephi nanti izulu lemndeni liyavela la kuthiwa uqala kuleli lomndeni bese umndeni uyadecide ukuthi udlula ke bese udlulela kokashembe kodwa kulezi ihlabelelo engiyifundayo zikhuluma ngokuthi kufika umqondisi afika ahlangabeza umphefumulo wakhe angizwa ukuthi umhlangabezi ufika uthatha umphefumulo bese yovayisa lapha ya emndenini qala bese eyalinda ke mhlambe la elinda khona umqondisi umndeni usakhuluma angazi ke futhi ngoba sihlale sikhuluma la nangenkonzo kaMahlukanandlela ukuthi kunenkonzo kaMahlukanandlela la
okuwukuthi ile eyenziwa hayi ukubika umNazaretha inkonzo kaMahlukana Ndlela la ufike khona ubize wonke umndeni ubize nabangani nezihlobo usuzobabikela ukuthi wena usuthathe lolu hambo lobuNazaretha ukuthi nokuthi awusakwenzi akade uhlangana nabo ematwaleni noma kade nishaya nabo ingoma noma kade nenzani nabo kade ushela nabo insizwa cha usuyavalelisa umndeni umsebenzi imicimbi yenziwa ngamasabatha ukuthi ngeke ngisakwazi ukufika kuyona noma ingenziwanga ke ngesabatha kodwa uma kwenziwa uhlobo oluthile lomcimbi ngeke ngikwazi ukuhlanganela nani ngoba mina ngiyinazaretha manje inazaretha ngisakwenza ukuthi nokuthi inkonzo ke leyo kaMahlukana Ndlela ekuthiwa ke isuke yenziwa umfundisi wasezweni langakini uma ukhetha inkosi usuwenza leyo nkonzo inama details kakhona kamaningi lapho ke kuthiwa ke masuqedile bese kuthiwa ke usuthi wena abangilandelayo ke ngicela ababuyele ngala bese bebuyela ngancane abangezungilandela babuyele ngala kushuthi laba bathi cha futhi noma sisi noma bani cha siyakuzwa thina ayi inhle lento osuthi wena uyayilandela nathi siyafisa ukuyilandela abanye abakhetha inkosi khona la enkonzweni kaMahlukana Ndlela nathi siyafisa ngokusokhona nomfundisi labathi ngayikhetha inkosi yasekuphakameni abanye noma bengayikhethanga inkonzo bathi kodwa cha lento isho icace ba futhi siyakuvumela cha enza ngalendlela yakho sizokuhlonipha lokho kwenza kwakho asinankinga thina hayi abaphikisayo ke baphumela uthi kushembeke nabangasekho kusuke kunje kukhona abakuvumelayo kukhona abakuphikisayo uthi ke kulabo ngisho akuthiwa umzali wakho noma ubaba wakho noma ubani othe yena hayi yena akayivumi lento akayivumi lendlela oyihambayo uthi ushembe cha ulungile thina boshembe sobe sesikunikeza ingilosi ezovala isikhala sakhe loyo muntu wakini okusho ukuthi usuke sengaphandle la kwakhiwa umngcele la manje njengoba kuthiwa uMahlukana Ndlela siyahlukana manje masuthatha indlela kaNkulunkulu cha noma kuthiwa umzali wakho noma ubani wakini noma inkosana yakwenu mayithi yona cha yona iyayiphikisa lento uthi ushembe mvalele ngaphandle mina thi uNkulunkulu uzobe sekunikeza ingilosi okuyiyona ezovala isikhala futhi ivimbe laba ikhona ke lento ikibe inkinga ke masuthi ke usuyolanda wena abantu bakini abangasekho yobangene ulanda nabantu ababephikile mhlambe ke futhi angasho ukuthi ulanda nabantu ababephikile ngoba usuke vele inkonzo kaMahlukana Ndlela ungazange uzuyenza engicabanga ukuthi enye yezinto ezibaluleke kakhulu la kuNazaretheni enye yeinkonzo ezibaluleke kakhulu la kuNazaretheni esijombayo ukube mhlawumbe iyaqiniswa indaba yayo iyenziwe ngaba yikho lento le yokuthi siyithole sesiphakathi nendawo siphakathi awu nakho ngithinta umfundisi umhlongo ngizoke ngibuyele kuyena kushuthi la ekhona useyatholakala ukuthi lenkonzo le excuse me ikwazi ukuthi icacisa izinto la icacisa ubuNazaretha la icacisa komakhelwane icacisa emndenini icacisa kuwo wonke umuntu kodwa manje ngendlela esisuke senze ngayo ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni ngiyabonela sengigqoka ingubo emhlophe hayi nje ngigcina ke lapho ke manje sekuthiwa hayi phela lokho komndeni umndeni ukuthi okobuNazaretha khona ake ngibheke umfundisi la ngibona ukuthi siyatholana yini uthini Jomani Ay, vamos a llegar a
siyanqamukelana la noNjomane kushuthi hayi isimo sakhe asikabi sihle kodwa ke sizoqhubeka nje sibone ukuthi soshaya sifike phi bengisekuyona le ndaba le bengisathi ngisayithinta la actually ziningi izinto la ezenzakalayo sithola ukuthi la sekunezinto zabantu nezinto kaNkulunkulu akusahlukaniseki la kugcina khona ke manje uthola ke sekuthiwa uNazaretha inkolo yesintu ngoba kusahlukaniseki kanti uShambushilo wathi cha into kaNkulunkulu le akuyona into yabantu into kaNkulunkulu into yabantu ke into eshintsha nomnini ngoba yabantu into yabantu nje namhlanje nje kusasa nje nomunye uyisho ngendlela yakhe nomunye ayicha sike sibone namanje mase kulotsholelwana noma kwenziwani kwenziwa ngokwegodi ukuthi omunye hayi thina ngakithi kukuthi ethi omunye hayi thina ngakithi kukuthi nobuNazaretha ke sebugcina ke manje sebuyinto enjalo hayi ngala sekwenze ukuthi hayi nami ziningi ingcinga ezike ingene abantu besibuza ukuthi manje nakho ukuthiwa la hawu hayi angikwazi ke lokhu nami ngiyaqala ukuzwa hayi nakho kuthiwa kwenziwa kanje hayi nami ngiyaqala ukuba hayi uShamena wayithini ngalento thina sikwazi ilokhu umuntu bese uyamfundela phansi ukuthi hayi nakho mina ngikuthola ingakho sihlale sikugcizelela ukuthi kubalekile kubaleke kakhulu ukuthi sijwayeze ukufunda imibhalo le ndaba futhi ukuthi hayi uNazaretha afuni hawu kwakwaze kubhale naye lencwadi ekuthiwa incwadi emncwabo le kuthiwa yabagcotshwa ngithi ngiyacinga ukuthi ibhalwe futhi yabagcotshwa nakhona futhi ngingakutholi ngikhumbula kahle nje mina ngiqala ukuba nayo ngaba nesingisi ngoba phela umuntu wayengakwazi ukuthi ayithole le kuthiwe yabagcotshwa le ngaqala ngokuthola lesingisi ngoba belungu bathi mabefika labanikeza izinto bayithatha bayibhala bathi beyibhalile abelungu bona kusho ukuthi hayi anibona abagcotshwa hayi bathatha babhala belungu babhala ifundwa nabelungu abangewona ngisho amaNazaretha kodwa wena uma umNazaretha muke wathi uyayithinta ukuthi hayi ifuna incwadi yabagcotshwa kodwa ifundwa wonke umuntu la ngaphandle usuyaxawa sekuqhamuka belungu nani bazokuquestiona ngalezi zinto awusakwazi nokuphendula ngoba phela manje awuyazi wena uvaliwe kwathi hayi ungayifundi wena eyabagcotshwa kodwa manje ifundwa umhlaba wonke ifundwa abantu abangesiwona amaNazaretha lencwadi kuthiwa incwadi yabagcotshwa ake ngibone la okay ya bengilapho ke kule ndaba le yohambo nabantu abangasekho bese beyakhelwa ke bakhelwe lezindlu abantu bangeneke bathathwe bafakwe kulezindlu ikhona ke ngithi umfundisi akekho ubezokasichazele yena ukuthi kuhamba kanjani ngihlukanise njalo ngikhuluma ngomNazaretha la angikhulumi ngesintu isintu sinendlela yaso engaphikiwe futhi akuphikiwe ukuthi uma unomndeni wena owakha izindlu zabadala owenzani ongenisa abantu abangasekho labantu uma bengesiwa amaNazaretha bezenza lezo zinto zilungile phela ngoba manje abasiwa amaNazaretha benza izinto zesintu njengoba sisho sithi isintu akuphikiswana nesintu abantu bayagaya abantu benzani abantu besintu kodwa uNazaretha nabo buneyabo indlela obenza ngayo izinto ngendlela iyokufundisa kukaShembe athi uShembe kwenze kanje sengicishe sengeze ngayivala lencwadi khona indaba ebengithi ngizodlula kuyona la ngoba nayo isathinta yona lento kade khuluma ubaba umpostoli uMkhize ngendlela abashada ngayo kunesihlokwana lapha ya incwadini yomncwabo ngizosifunda futhi ithi ngokuhlanganiswa kwentombi nensizwa kwakushada izinsizwa ezimbili zakamthethwa emzini kaNkulunkulu wasevela bahleka inkosi yabatsheleka izinkomo ezimbili izinkabi kwathi intambama
isishadile imshado inkosi yabiza isonto yakhuluma yathi lezi inkomo zami ezimbili ngizitsheleke lezi insizwa zakamthethwa ngoba ngiyabazi banazo inkomo bazozibuyisa inkomo zami ngalokho kwenza kwami angiqondile yona inyama kodwa ngiyashumayela ngalokhu kwenza inkosi yaba iqonde ukuba umshado uphele ngosuku yathi oyise balamantombazane abeshada akube izinsuku eziyisikhombisa elungisa impahla zawo emakhaya ngosuku lwesishagalombili oyise bawayise emadodeni awo kwamthethwa nakho la ngikhona iyaqhubeka le ndawo ayigcini la kodwa ngizochaza le yabafana bakamthethwa izinsizwa zakamthethwa ngingaze ngidlulele kwenye indaba ithi kwakushadwa evela bahleke umuzi kaNkulunkulu ngenye indlela kwakushadelwa ethempelini kushada insizwa zakamthethwa yase kushuthi kwase kunalokho ukuthi kufanele esikhaya kufanele siyoqhoyisa inkosi yathi hayi nazi inkomo kwenzeni khona la lokho yasithi ke emva kwalowo mshado wawushada ethempelini oyise bamantombazana bayolungisa impahla after 7 days babuyise izingane zabo zihambe ziye emzini umshado usuphelele ngifunda lena ngicinga le ndaba le imshado emibili kufe kube nomshado kuthiwa ukuhlanganisa akusabizwa ngomshado kodwa la mangifunda lencwadi kuthiwa ethempelini kwakushadwa kodwa la sekunalokho kuthiwa akuwona umshado loyo umhlanganiso umshado lo sekhaya lo yaya ekubizwa iphoyisa lenkosi ilona eluhlanganisa elugcwalisayo ke lo usuku usugcweleke lo obuza ukuthi uyamthanda na lo okuphuma umfundisi kaShembe awubusise aphambi kaNkulunkulu cha usuku ungakapheleli kufanele kuyopheleliswa umuntu ongakholwa umshado oweNazaretha kufanele kuyopheleliswa iphoyisa lisuke lihlalele lapha ngabe ligoqela imbozi insango libekelwe nebhodlela la lona ke gcineni sekwenziwa konke bese libuza iNazaretha ukuthi uyamthanda na hayi mayise isukumile ke umakoti ke wagiya ke hayi usuhlangeneke ngoba uhlanganiswe yiphoyisa lenkosi hayi lo ohlanganiswe umfundisi ngijikele ithebeni naleyo ngizozwa ngani eNazaretha nithini ake ngiqhubeke nale ndaba ngiye lapha ku5 ngesinye isikhathi seze lapha ekuphakameni sizoshada inkosi yathi asibuyele emuva siyoshada egospel emakhaya kwathi uma seyiphumile emshado sesimi phambi kwayo inkosi yabuza ukuthi ziphi inkomo zethu na esizoqhoyisa ngazo ngoba umshado uzophela khona lapha zathi zisemakhaya ngicabanga ukuthi uzwa kahle la ukuthi bathi bethi bazoshada ekuphakameni yathi inkosi abayoshada egospel emzini kaShembe bathi uyoshada ethempeleni abashadanga emakhaya bathi mase bese gospel inkosi yasibuza inkomo zomqhoyiso bathi zisemakhaya emakubo yabuza ukuthi ziphi izinkomo zethu na esizoqhoyisa ngazo ngoba umshado uzophela khona lapha sathi zisemakhaya wathi asihambe siyofuna amagusha sazilanda izinkomo zethu waphuma ke umshado sezihlatshiwe enye ke njalo indaba yesibili le ikhona nesithathu ngiyekutheni umqhoyiso uShembe wathi ukhona nowegusha bathi abalanda amagusha baqhoyise ngawo khona la kodwa ngifunda into ebhaliwe uzongichazela manga ukuthi ngiyaphambuka kodwa ngiyifunda njengoba ibhaliwe mina ngashadela emzini usese6 manje uncwadi omncwabo le mina ngashadela emzini kaNkulunkulu eThemba inkosi yabuza ukuthi njengoba uzoshada nje unayo yini inkomo yokuhlatshwa na uma sewushada na ngathi cha baba anginayo wathi angihambe ngiye enkosini yasekuphakameni ngiyocela inkomo ngoba umshado uzophela khona lapha ngaye enkosini yanginika iduna inkosi ilanga leyo kwayingakabi inkosi ngaleso sikhathi yanginika idumo elibovu ngalihlaba kwathi
kwathi uma sewuphumile umshado sesihlanganisiwe eseqedile ukuhlanganisa wathi le ntombazane izohlala insuku eziyisikhombisa kubo ilungisa impahla zayo ngosuku lwesishiyagalombili ifike ekhaya nomshado. Uma umshado sowufikile ekhaya bahlaba inkomo nembuzi. Inkomo kwaba eyamakhosikazi, imbuzi kwaba eyezintombi ezazikhona lapho emshadweni. Uyizwe kahle ke le. Ngibe ngithanda ukugcina ngayo. Sikhathi umakoti ngosuku lika-8 esebuya eselethwa ke manje emzini. Uselethwa emzini neimpahla lezi kade uyilanda. Iyona ke lento ke efike yenziwe emzini. Uyazwa futhi kuthiwa wahlabela amakhosikazi aphelezela umakoti nezintombi ezayiphelezela umakoti. Iyona ke into le wayesebapha ukudla ngoba phela bafikile bamletheleni umakoti. Angazi ke noma iwona ke yini manje le nto isiyajikwa kwathiwa iwona mshado kufanele kodwa nawo akazi kuzokwenziwani after 7 days umakoti usebuyiswe ekhaya. 1 week usebuyiswe ekhaya useyafika usekulethwe impahla sekwenziwa lokudla ukuthi cha laba bebemphelezele abadla. Ilapha indaba kodwa ke ake ngiye lapha ya ku Facebook ngiye lapha ya ku WhatsApp ngoba ngiyabona isikhathi siyaphela manje nanginomfundisi sigcine singasatholani naye kodwa ke ngoba mlaleli ukhona wena sizoyibamba nawe nje uNkulunkulu asekuphakameni lokho esigcinile sizoloku siyibambe nawe mlaleli sizoloku siyibambe nawe siyoze siyigojele sizoloku siyibambe nawe saboni la kwenzakalani la Ngibabuhlongwane lapha yayithi mina sabathi ayibenhle kwabangcwele. Siyabonga ababuhlongwane. Uthi mina sabathi babuhlongwane la Newland East. Ake sidluleke kubabuhlongwane. Sibone ubani futhi omunye okhona. Ngizodinga sonke nobhowethu ke la uKenon ngathi wena uzongisiza ngisaboni kahle kodwa ke ake ngushiye uWhatsApp bengithi ngiqala ngawo ngidlulele la sikhumbule kuphakameni ipage ke leli ke manje sikulona ngibona ukuthi khona bani la nang John Mahamud ukhona Msizi Strong ukhona Mdumba ukhona Lungisani Joel ukhona Thula Sizwe Mshengu ukhona Henry ukhona Kayoka Elihle naye ukhona Nkosentsha Sokhela naye ukhona Siyabonga Myeni ukhona naye Mnyamezeli Mhlephetho Dlamini ukhona Umduduzi kaCakide naye ukhona ake sifundeke manje ama comments usiyabonga Myeni uthi interesting nazo Mnyamezeli Mhlephetho Dlamini uthi amen baba mfundisi nani nonke emsakazweni Inanda FM sibonge lapho sibalikhulu Albaril Mbuvu Ngubane uthi ake ngilalele nangu Ndlumane Ndlumane kwelo kwaphela enjani hayi la ukhuluma ngosiko lwabantu ngosiko lwaNkulunkulu ungena nje manje sakhuluma ngezindaba zomshado
Umfundisi umhlongo sesimtholile uNdlomane. Uzozwakala nje khona manje ke silungisa into zethu la. Mfundisi. Hello. Nazoke. Ukephi sakubamba waphunyuka sathi sakubamba uyaphunyuka. Hayi ake ngibingeleleke ngise-Park Station Gold njengamanje ngesebhasini ngize la sazowenza lowo msebenzi kaNkulunkulu umuntu awuphumele emakhaya. I-social yofela emsebenzini wani? Usokhwehlela siyakhona. Siyibambishisi. Mfundisi la sithi usiko likaNkulunkulu nosiko lwabantu. UNazaretha sekudumile manje ukuthi kuthiwa inkolo yesintu. Asazi uNazaretha ubukaNkulunkulu noma kwabantu. Ngoba phela mase kuthiwa into yesintu kuchaza ukuthi eyabantu. Akuseyona kaNkulunkulu. UNazaretha ngenye indlela bungaphansi kwesintu noma isinto ekufanele singene eMnazaretheni noma uMnazaretha ukungena esintweni. Kuhlukana kanjani? Kuhlukana kanje. UMnazaretha ubukaNkulunkulu akubona besintu. Akaze ukuze bube besintu. Nomnikazi wabo uyasho ukuthi akubona beyingane zami. Akubona okuyena owathunywa ukuthi abulele. Akubona okwengane zami, akubona okwabafundisi, akubona obukabashumayeli, kodwa bukaNkulunkulu. Lokho esikwaziyo. Ngakho-ke uma kukhulunywa ngoMnazaretha, izinto eziningi zaseMnazaretheni linesiko lasezulwini. Nazo. Ingakho noShembe uma eseqala lolu hambo efuthi isibongo sabantu. Efuthi isibongo sabantu. Wayeseba uShembe ngokuphelele kwayigama kwayisibongo. Wese phucwa Nazo. Wese banesibongo esisha. Nazo. Wese phucwa weseba nesibongo esisha. Isibongo sasezulwini. Emveni kwalokho-ke akaphindange azenze izinto zabantu eziphambana noNkulunkulu. Bangesazenza izinto eziphambana noNkulunkulu. Even ukhuluma ngamaqhugwana awakhayo. Akabanga indawo yokuhlaba imbuzi nenkomo. Aba indawo yokuthandaza kusho ukuthi ayi-altar. Noma i-altari ayindawo yokuthandaza. Akusho ukuthi bahleli kuwona. Bahleli ezulwini. Ngakho-ke futhi mese efikile efundisa abantu ethi umuzi wamaNazaretha lapho siya khona ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Echaza ukuthi-ke asiyithina asibuyisele ekhaya endlini. Thina sifake emzini wasekuphakameni. Uma sifake entweni ephilayo asifakwa endlini zasekhaya kaMhlongo. Sifakwa emzini wasekuphakameni singena ngomdedele sifufuke kwethana zeparadise. Uthi wena konke ikhaya lasezulwini liqala la emhlabeni emzini wasekuphakameni bese liba khona naphezulu ezulwini. Nazo-ke mfundisi. Nayi-ke indaba kunamazulu amabili nje manje. Kunezulu lomndeni nezulu likaShembe. Ngathi ngiyishiya kubalaleli ukuthi nabo bangichazela ukuthi umqondisi mayekuhlangabeza ukuthatha kufake ezulwini lomndeni bese yalinda yini uqale kukhulunywe ezulwini lomndeni ukuthi uyadluliswa noma udluliswa. Ngoba phela isho njalo indaba manje kuthi uqala kwelomndeni
bese kuba yiwona okudlulisela kwelikashembe angazi wona ke angazi lowo mndeni usuke ungewona ngibona suke siyibeka kabi alikhe lo mndeni umndeni kwelikashembe umndeni uyakwazi ukuthi uhleli ngale ukumangalele ngezinto obungazenzi kahle emndenini ungamuntu nkosikazi umndeni okumangalela lo ngoba amacala lawo asemndenini yibona kodwa uhlele ezulwini likashembe ungahlele ezulwini lomndeni hayi lezulu lesibili alikhe linye alikhe linye ngalela uhleli kulona leli uthi la lahleli khona ekhoneni bese mbuka lo mfana ethingene enza ukuthi nokuthi esathi akungenziwa ngoba uNkulunkulu akakuthandi nesintu asikuthanda yebo ya okay ngibaphoxile bayakwazi ukuthi babangibeka icala nabo ukuthi cha bakwazi ingakho bakwazi ngisho nokuvimba inzalo umuntu owayebulele kwenkosi yakabiyela bakwazi abantu ukuthi kwakhona oyendile ekhaya bangabe basabathola abantwana through icala lenziwe yisemkhulu kwase kwasekushembe wathi khona indoda lethi vimba abantwana kanje kwase kuyathandazwa batholakala abantwana nabo banethi hayi basuke behlele ezulwini labo yes hayi icacile mfundisi ngamanje sithi asizwe lento kuningi kuyakhulunywa manje yona lento phela edala bese bedlala abantu abakhokhisa 8,000 khona-ke ngakuthiwa likhona lomndeni base kungena umhlongo manje wazokhuluma ngezulu lomndeni ungazi ukhokho wami angazi bengakhokho wami base kungena umuntu manje ezothatha imali sizodlala abantu basikhokhisa imali ushayimbe wasinika ukunikela wasinika yonke into akasinikanga labantu asebebona kade ngikhuluma wona le ndaba ithi ngathi uNazaretha sebiza kakhulu manje sekufaka mhlambe ngaphambi kokuthi ukhethe inkosi mhlambe ube nawo 80,000 ukukhetha inkosi ngoba manje ziningi lezi zinto kade ngidilike lo mjondolo engihlala kuwona namanje ngisahluleka ukuvusa kodwa kuthiwa ngakhela abantu abadala indlu kodwa mina le kade ngihlala kuyona edilizwe ikhukhula ngisahluleka ukuyivusa ngizofuna bakhumbula abantu sambuthi ukuthi umuzi wezulu wakhiwe kanje kwakhona indlu yangasendla bese kuba khona uhlangothi lwangakwesokudla okuhlangothi olukhulu bese kuba khona uhlangothi lenkadi le ndlu yangasendla iyona ndlu kwakuthiwa ikagogo leli qhubhane sesilakha laliba ngasesilini samadoda ukuthi uyisemsamo ayingaweleli khona umakoti kwakuwelisalukazi kuphela lapho sasithi mesisawa angithi ngiyokufika kagogo nje sasithi mesisawa sibaleke sisuke noma engekho ugogo bese sawelela esilini samadoda asakwazi ukusisawa umakoti njengoba nesizwe sasinomsamo nje lo wawunenkatha amambuka agcine sebatshelile abelungu imfihlo zasemsamo wesizwe angithi-ke abahlali-ke lapho ababoshiwe bahlala ebuboshweni abenze kahle bahlele ezulwini yibona laba angithi abona ababoshiwe uma beboshwa ngenxa yakho uthi wena usuka ungena sekuthamukile umqondisi bathi lo ningamvumelayo lapho njengalonkosikazi njengale ndoda eyayihlele esogwini ithandazelwa inkosi ilanga ithi lo nkosikazi ngimfuna la ithi inkosi ilanga kulungile phela usefika umuntu cha ngisho ney'ngane zakhe zasithakathana ngiyifuna zizokusha nami la hhayi ukuthi wesezulwini lomndeni wesesogwini eboshiwe wayesesogwini lo muntu wesesogwini eboshiwe iyona nto ushemba akhuluma ngayo le izulu nejele noma izulu ukuthi kunendawo la ukwazi khona ukuthi uboshwe khona uma ungenzanga kahle ubuke ngoba lo muntu kwakuthiwa kwenikwa ithuba lokuxolela akavumi kodwa hayi ngisafuna lo mfazi azosha naye sasithakatha naye manje-ke uma-ke kunomuntu onjalo-ke onenhliziyo ebukhuni ongavumi ngisho ushembe ngisho ethi uyamxolela uyamkhipha
bese kufika umuntu athi angimlande ngizomngenisa laba abathi bangenisa umngenisa umthini lo muntu ngibona laba thabo othi kade efikile labo ogogo nomkhulu asebengenisa abantu athe kade efikile zobangenisa ukungcika imoto ukushayisa abantu kufa abantu baphele ufike lo wafuka athi hey ngizongenisa nathi ngishaya kanjani mina abavuthuze bonke ngenduku ngoba vele lo muntu akafuni ukungena la usabadinga le badinga khona labantu ukuthi cha inhlambuluko ekhaya usuke ungabafaki ekhaya usuke uzobakhombisa ukuthi naku kuyanda umuzi wenu hayi uzobafaka ekhaya indawo yabisezulwini bese usukuke ushemba kakuphiki lokho uthi makhona okwenzayo ukhumbula umuntu akubo usuku ahamba ngalo njengoba kwenziwa isikhumbuzo ngoba abantu umuntu owasabashonayo ubuye emhlabeni ngosuku ezolunguza ngosuku waphuma ngalo umphefumulo hayi ukuthi waphuma ngolesibili sengilinde weekend akwenzeli yena lapha sengenzela labantu laba ababuya ngeweekend hey senza ama birthday manje senzela ngisho umuntu oshonile ibirthday leyo ishoyo wena yesikhumbuzo hayi angazi lento mfundisi noma ukufika kwabantu befika nezinto ade bezenza ngaphandle umNazaretha abasebeyayivuma ngoba yilento engisho ukuthi sekutholakala bungena ngaphansi kwesintu kunokuthi isintu singene ngaphansi komNazaretha umNazaretha obungena ngaphansi kwesintu ngoba yonke into amaNazaretha wafica senza ama-baby shower nama-birthday enzela abantu abangasekho i-birthday angikhulumi nge-birthday yomuntu ophilayo yomuntu ongasekho ushilo vele ubabila-ke wathi la babone bekhona uthi ubona kungena abantu nemkhuba yabo akade benza la besuka khona bangena bafike basiphoqa ukuthi senzele umkhuba kwenzeke lokho kwenzeke lokho usemkhulu umsebenzi lapho mfundisi enisazosebenza kodwa-ke asibonge sishawa isikhathi manje sekuthiwa 5 to la sengifuna ukudlula la ku-social media bese ngiyavalelisa angazi ukhenona ngixoshe hayi siyabonga nami makushona ilanga khona manje sengifuna ithikithi elibuyele emva njengoba ngifika nje hey uyosebenza nje uthi qhu ubuye sikulindile vele ngizongena enkonzweni nje indawo yokude kabi njengamanje mhlawumbe for 35 kilometers bese ngisuka la ngisuka khona kuzobe ku-50 kilometers ngiya kwenye indawo engiya kuyona indawo embili engiyihambayo ubuye uzogibela hey anginjalo kokhuphula siyabonga mfundisi uhambe nenkosi nisale nenkosi nani uNkulunkulu anikisa abathelihle sibonga kakhulu taki amen umfundisi umhlongo loyo siyazi ukuthi umagawule egijima impela umsebenzi wakhe loyo ukuthi hayi noma la ekhona nje kuyaphoqa ukuthi cha akayibambe impela ayibambe ngisho ey'teshini ayibambe esemabhasini ayibambe noma ngephi la ekhona sibonga ukuthi nesikwazile ukuthi simthole ake ngiqedele lama-comment nje ku-Facebook page la sikhumbule ephakameni mzondi ka-amiha ngubakhe amen kunestudio isihloko senza umdla kakhulu sizofunda lukhulu kulolu kuhlalutsho lwenu siyambulela kaThixo ngani kusho ukuthi usho kulolu hlelo lethu mduduzi kacakide babusambothi siyabonga ngake ngezwe abathile bebukela phansi ukalika bekhuthaza lolu hlobo lwemNazaretha yakamuva hey lana amagama angabizeki imNazaretha onegama elingabizeki bebiza lokho okusha ngempucuzeko ngazibuza umbuzo ofanayo wokuthi ngoba siwumfanekiso wasekuzulwini wokuse mzini wamaNazaretha manje lokhu kuphucuzeka kukhona yini lapho siyakhona ayi ubuza inkinga-ke yombuzo ukuthi ngampela lokhu kukhona yini la kiwa khona siyabonga Xolani Sangweni silalele weThabo Sambothi ngisemsebenzini uyayibeka iyacaca ngithintwa indaba yokubiza komshado ubuNazaretha iyabiza imvunulo
ungawuvusa umdondolo wakho wawiswa ikhukhula hayi impela hawu 25,000 ungavuka usekhona omunye la usalayo hey WhatsApp wami awuvumi ngithi ngisabathe WhatsApp hayi khona WhatsApp awuvuma ake ngibone la kwinanda 88.4 FM nanda 88.4 FM mzoma uqhaqapuleni uthi mina sabathe ayibenhle kancane Mr Stambothi nobaba uNdlomane nakuwe Mr Mwandle indebe ngibekile ngibheke emsebenzini izinga estate kodwa ekhaya kule ndoda emaphepheteni uthumele umyalezo singena nje sadlala ingoma usigwaca bengakazi ukuthi umandla yakho kodwa ke ngiyazi uyibekile indlebe izimele ecele waseTafelkop imini yesabatha ibenhle kwabangcele ngisephantown entorhweni nonzwe zebdladla walapha eCatholic hawu siyabonga ecele nawe edladla ebhekisisa bhikicha imini yesabatha mayibenhle kwabangcele sibonga kakhulu isikhathi manje sekuyihora lesithupha sesiyaphuma sithi abayesabatheni bahambe nenkosi basabathe kahle konke nje abakwenzayo kube nezibusiso inkosi sikhumbule isibusise sonke ukuthi mayivumile nangesabathe ezayo siphinde sihlangane uThabasambothi uyaphuma ke manje siyohlangana inkosi mayivumile kusasa ntambama kuasilungiseni ntambama ngo6 kuyakunane ebusuku sithi asilungiseni sibonge kakhulu imini yesabathe mayibenhle kwabangcwele